Narodna biblioteka Dositej Obradović je prepoznata po organizaciji velikog broja programskih sadržaja, među kojima su književne večeri, promocije, tribine, okrugli stolovi, seminari, obilježavanje značajnih datuma, radionice za djecu, likovni, literarni i fotokonkursi, izložbe i mini tematske izložbe, akcije popusta i besplatnih upisa novih članova. Od svih aktivnosti posebno izdvajamo književni susreti pisaca nacionalnih manjina u Srbiji, Family, manifestacija koja okuplja književne stvaraoce pripadnike nacionalnih manjina u Srbiji, a započeta je 2015. godine. Takmičenje recitatora za učenike osnovnih škola, Zavičaj se čuva pjesmom, namijenjen je učenicima osnovnih škola koji kazuju stihove na srpskom ili bosanskom jeziku. Konkurs za kratku priču, Priča iz mog zavičaja, okuplja sve generacije koje vole pisanu riječ. Time se iskazuje ljubav prema zavičaju. Besplatan upis predškolaca i đaka prvaka aktuelan je od 2014. godine. Ideja ove akcije jeste da se mlađi sugrađani što ranije upoznaju sa knjigom i bibliotekom. Ovom akcijom je besplatno upisano oko 21.000 mališana. Najznačajnije ličnosti Novog Pazara u posljednjih 100 godina je projekat koji je pokrenulo zavičajno odjeljenje sa ciljem da na jednom mjestu budu izdvojene sve značajne ličnosti iz različitih oblasti koje su svojim djelovanjem doprinijele razvoju Novog Pazara. Biblioteka Dositej Obradović prati razvoj tehnike i tehnologije. U tu svrhu zavičajno odjeljenje počelo je sa digitalizacijom zavičajnog fonda kao dijelo fonda koji je karakterističan za ovaj kraj. Biblioteka je pokretač akcije pod nazivom Knjiga za maturante, u okviru koje svakom maturantu sa teritorije grada poklanjamo knjigu. Samo u jednoj godini u ovu svrhu bude poklonjeno blizu 1000 knjiga. U okviru svoje izdavačke djelatnosti u posljednjih 10 godina biblioteka je izdala 71 publikaciju. Tokom posljednjih 10 godina organizovano je 80 promocije knjiga, 19 književnih večeri, 9 velikih izložbi i 8 okruglih stolova. Kompletan promotivni materijal za sva dešavanja rade informatičari sa odjela za digitalizaciju. Nabavka knjiga u zadnjih 10 godina vršila se putem sredstava lokalne samouprave, otkupom Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i poklonima izdavača, autora i pojedinaca, a ukupan broj pribavljenih bibliotečkih jedinica u posljednjih 10 godina je oko 35.000. U proteklih 10 godina broj upisanih članova je u prosjeku bio oko 5.000. U biblioteci je u istom periodu bilo oko 350.000 posjeta. Odjeljenje za matične poslove predstavlja koordinacioni centar za cjelokupan rad biblioteke. Odjeljenje za rad sa odraslim članovima je specijalizovan za rad sa korisnicima od 8. razreda osnovne škole do naših najstarijih sugrađana. Odjeljenje za rad sa djecom je namijenjeno najmlađim korisnicima biblioteke, odnosno djeci od predškolskog uzrasta do 7. razreda osnovne škole. Zavičajno odjeljenje posjeduje zbirku od oko 1500 jedinica lokalnog karaktera, a koja u sebi sadrži stvaralaštva zavičajnih pisaca, kao i različite vrste građe u kojoj se pominje naš grad. Naučno odjeljenje sa čitaonicom posjeduje građu od oko 7000 jedinica, a koja je u okviru čitaonice na raspolaganju korisnicima biblioteke. Odjeljenje periodike posjeduje zbirku od oko 5000 svezaka. Odjeljenje za staru, rijetku, stranu knjigu i zbirke na orijentalnim jezicima u svojoj zbirci ima oko 1300 publikacija na stranim i orijentalnim jezicima. Odjeljenje za informatičke poslove i digitalizaciju je informatički centar rada biblioteke, odakle se nadzire rad svih odjeljenja i tehničkom obradom svih bibliotečkih aktivnosti. Odjeljenje za ekonomske i pravne poslove je dio biblioteke koji svojim radom omogućava da kroz ekonomsko-pravne aktivnosti biblioteka valjano posluje i funkcioniše. Odjeljenje opštih poslova je zadnja karika u lancu funkcionisanja naše ustanove, bez koje rad ostalih odjeljenja ne bi bio moguć. Godine koje su za nama obavezuju nas da budemo još bolji i kreativniji kako bismo približili vrijednosti biblioteke koje ona posjeduje. Biblioteka je riznica znanja i kulturnog pamćenja našeg grada. Potrudit ćemo se da tako i ostane.